Eusko Jaurlaritzak Irungo udalarekin lortu duen akordioari esker, San Miguel Anaka eremuko hirigintza proiektuaren lehen fasea abian jarriko da. Horixe iragarri dute Jose Antonio Santano Irungo alkateak eta Miguel Ángel Páez hirigarapeneko eta etxebizitzako ordezkariak. Hitzartutakoaren arabera udalak Eusko Jaurlaritzari San Miguel Anakako 37.000 metrotik gora salduko dizkio. Horien truke udalak 7 milioi euro jasoko ditu. Que hemos cerrado un acuerdo con el Gobierno vasco para que se materializará o se concretará en la venta de una parte del suelo de San Miguel Anaca de 27.000 metros cuadrados, que le van a permitir al Gobierno vasco construir en el futuro ahí, con esa aportación de suelo, más de 400 viviendas públicas, por tanto el 50% de la VPO que está contemplada en ese ámbito, y por esa venta el Gobierno vasco va a abonar al Ayuntamiento de Irún 7 millones de euros antes de que finalice este mismo año. Diru sarrera hau lehendabiziko ordainketak egiteko baliatuko da. Tartean, lurjabei naiz inguruetako enpresei indemnizazioak. Eskuhartze honek milaka pertsonentzako etxebizitzen eraikuntza ahalbidetuko du. Auzoan guztira 1086 etxe altxatuko baitira. Horietatik 854 babes ofizialekoak. Irungo udaleko ordezkariek ekintza historikotza jo dute. Proiektuak ibilbide luzea egin baitu jada. Muy conscientes del momento histórico, yo diría, para la vivienda pública en Irún. El desarrollo de San Miguel Anaca es verdad que se inicia con la aprobación del Plan General en el año 99, pero es que incluso ya viene desde más atrás, y por lo tanto es un deseo que hoy parece que empieza ya a convertirse en realidad. Laburbilduz, San Miguel Anakakoa etorkizuneko proiektua izateari utzi dio eta gaur egungoa izaten hasi da. Gainera, hirian babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzen hasteko ere bere biziko urratsa da.